Nigi-nigi topak biasa alena deceng, le sumatori alena. Tapi nigi-nigi topak biasa itu anu na alena anu masalah, le sumatori alena. Papakum itu. Jadi sitongan na yetu kototuo, ajak na atu ngetak bawang ifikiriki. Apa terus terang, mega tau maku kwewe, macam manyawa dini setu. Ada yang semacam manyawa dini setu. Sinina tau tuoi, macam mana manyawa. Tapi dina yang mana na tau manyawa, macam tu. Ada yang sang. Nareko angka tau makalasi. Angka tau dini sehargai tau. Angka tau dini sepakalabi tau. Angka tau na fuji malagagana tau. Angka tau na fuji curi tajai tau. Berarti itu tau manyawa mi dini setu. Tapi asalang angka tau tuli na sapara lala deceng, na sapara lala tau na makasi, berarti itu tau macam manyawa macam tutu. Makanya idi engkai hadir kwewe, iro jolo tanawanawai ya, dek to na mega. Aga para lui nawanawai. Siaga neji etta tak monro ko kampot ta angka moga tau madecek gara-gara idi. Yana jolo tanawanawai aja de jolo tuli nawanawai yero sikoni galukku he. Sikoni la fangempakku he mapakku lopo na bolaku. Yero jolo tanawanawai angka moga tau madecek gara-gara idi. Jadi yana ro podake onangero. Jadi ya sange kehidupan seperti itu. Ya sange taulino makoro. Maka aga perlu inawanawai. Salama tuki angka moga tau madecek gara-gara ini. Apa ufa lampuran ni? Asalang angka tau tuoi lagi na dega sengai lebih-lebih kumate. Asalang angka tau tuoi lagi na dega rampai lebih-lebih kumate. Tapi asalang angka tau dena faja tuli isapa, dena faja tuli yodani, yena tuyasang mati watakalena tak buru rampe-rampe. Makanya idi mana kay hadere kwewe. Koleso ki matu ko bolata yero tanawanaway. De toga wanca jiracu misalama ini ko kampuku. Masa sasasa tawe gara-gara iya. Pangka tau tilele ba mapasilatu-latu ada. De toga agak kwe. Dewa tapak ko de gaga. Dewa tapak. Tantang ka kwe. Iro jolo tak pikirkan. De toga na sasasa tayo gara-gara ini. De toga na pangewate gara-gara ini. Coba nih. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yeko iya naro yala patokang ria tutungeta, yakin dan percaya bahagia kehidupan kita.